ngit gua menong ipi ngap penyok gambrong yai mahadon Henry kanong gay kebas ngelsi bay mahadon dak kepurom imjur itu ya kinong Christian bat ya pilih fight ba gaya kita adin may badan samlin inalong emne ngayo iyo bawlong priyo ubas ngure kata gede kemadang kam hatak donut kejong ini priyo priyo ubas ngure ubas ini kibedok kibesok kirangli kijubi pandai priyo ubam don telo-telo kadak kobriya hatak jinglong jong u kata gede kejinglong jong lung nikmat jangi dahil na kadaw klap penong ikipapun kirang kitkam jong mehe esyalindo kirang lusip pangut kinong kitkam kirang risano kedalam ikipriyo nga kanong kipang tipsu yaka autor bat kepurom nakapupurom nga kwa kanong ipi kitiong kanong tuk bisa patba Henry nga kwa kanong ipi at kanagapor NPP kamot kanong penyok bisa patba ya kasoyong Brockway nakadakadaw kapag PNP kanay kaparti kapag tayo pisa nakabentajong pipat ba Denem yung hanabo bayan samlin usam sim kang sipawaja sabha at kwa ka na ang ipi bayan samlin uday bakwakan ayot yakas sim kabugang dati kikror siya pipat ba bagong kwa bag mga marwen yung silat kung kwa bawen yung salat henday kwa ipi kibadok kinasok panay markadyo Denem nakakadaw kamas ng singarong ba kinay kisuting lobay henday nga doon ang patkan MLA at to yung pensi ubak pamunel MLA ubak wanra yung transparency at samsim lay hajar ngot bak ising kiblagat from jikmat ubak ayot ang patkan MLA to yung menorgan ng ipi ubak ngot ang samsim siya makmat dat nil patba ang adan usaw kajian ni kujian muda ang mulai terus nga kuha kanya po ipi sulapa ang arajan tantra atin mararang ka eleksyon dapat mabulong yun na heedsyan nindo ngamday pangatian dyan nganya tawi kiting sisa ngamday karay mupra banyak saya kawakada nakaplanggot nakadyan nakamon at nakasutkis insang-sang sa pipay ba suwa ka eleksyon kinagaya sa plaga ng ipi ay do, ay den, ay rit, ay he buat yung nga kanay kawakada talaga na plag hindi ipi ang na yung ipi at din ka eleksyon na kawakada na pandang siyali lasang kumasang init at kibawan ng Tokyo A nga ngayon ang tulit yung kawakada kibaw pandang siyali ibayi doon na swak kong nagagaya atau kumno kumnya kini kinong yalam pinsania pinotan sinia kinong sa badan samlin kinong kren yang hana badan samlin parang petro cekapla hana tayin na kataytene yang yoi tayin don taytene don se nakakadama kwa anong ibig sa sistem suwaban siyong flapa long gibreo kiba jay long gibreo kiba red mensin kiba penret gelede wat long dimensin kiba tarong kung kibiway ki party pangay ko ang nong ipi at jenggot jong di UDP kaday ba umgan pagta Nong kung tunay kaya pa dan fight la kuai berasif me dan yo kakabutun wang sis kuai do ha dan yo ya de supi sini supi gonni kiwai apa pikwa tekale lang matapati jangi masani na suwa dan bat kinong tumutumar
siang. Nakaji yung sok kajur, barang sini kremyo, hak berput diong ubejeu. Ang sedang magpak kanong iti, mangibarat di badan nangge, bat kita dikali kibablok hantay, kibampat bayan umenta, sandrong sekali ngipin. Magpak kanong iti kan pensisya, kibasyong ngepay cilik, pinya isa tinggal ayu, gantang daw patba sudah. Patba sudah dan sendiri. Nagdadaw ng pensisya, baka arpunya tarik, nginaipan panitektin, apulisasyon, yabalay samnin, nginlogi witness, nginraki ipetjongi, nginpanitektin, yabalay samnin, patubay ka samla ka bababriw, ang niya posok sa iyong, pagkatagaday, kaarpulay sa iyong pantuwisi. Padhaka itarik, nginpanyato apa pulo. Paminta ka artarik, orkat arbajemen sni, ladet pan penyetok, yawat dain samlin,